Hadin da gisnem ka jingap khmi linti ban yo no da ka surok la jong kadang mauyong sung kan sa yo no da ka surok thamai lingba ka pradhan mantri gram sadak yojana kwalawan na ka sarkar kmi ya ka nela pan bana ha ka jinglang balingkot kabla long ha ka pratrek wagas arjar psan ha ka jingadon lang u emily ka than ba Havingstone Kharpran usadar shnong uba PJ lawai kinong kit kam ka darba dong mauyong sung kilong kmi kirangba ki engineer ki contractor bat kibai u engineer ba pentre ya kani ka kam la pentep ba ya kani ka scheme PMGSY la waling ba ka phase 3 harimla la ban penget ye ki he engineer ka sarkar jila ban penrung ya ka mauyong sung ha kani ka scheme la pentep bala pha ya ka jingtho bat ki dur gidar banchna khamjrong ya kani ka serong hani hadian ke jingpai jingkmi ki bor bahalor na Delhi lala ban ai sanction na gabenta khandai kilometer ha ke jinglot ka bolong san klor san pho ar lak tingka u Emily aba jingkren la pon pau ya ke jingkmen ban yo I ba ki nong chang chnong ki kloi ban ya trelang bat ki contractor ban pentre ya ke ni serok ban pen bha ya ki serok ki bala sniu u Emily la kan tu ki he engineer bat contractor ban tre pen state no ya ke ni serok ban pendep no shwa ban poi u banai march araja punriu kebade kemba lai por ke sarkar kami hapdeng jong ke jinglang bat ke jinge mirjingmut lingba ke jingbtha ki engineer la pentip ba ya ki serok rong bala sniu on ti no bat on siang daga bat mai bat ha ki serok ndo la rai ban shna daga simen lingba ki kor ki bor ba menta ka ban ne slem sin so banong bang ilong ki ba don bok kum ki nong song snong mor kneng kham tam ya ki nong song dong jong ka dong moyong ki ba se la bun ba ki sniam ni ya kun do yap ni ya trestom ni ya perkhat ni ya perdan ni ya le kanu klat ba ngila ba pinyo ya unding surok ba ngila yu e ba mata ki tere se kala ya kan galing ji kum ka snong he bro kuwi ni sngoban ai kublei la se khamne je kerteng la de ka department ka ba la yu e ni ki jinjar hapo snong po thau ka jongi ya ka jing kloi sumi ban sanction ka de ba ka surok kan galing jongi kum ka snong kum la ya penbet bat I sare mele ka long ba shwa ba kan ki tere kan nang ya chu sakmat dan liam jo snong kanang ba namdan kan no ka jing ya songtu bakla kanang namdan kan no ka jing ya mi ka jing kali hadian habot te nakaliam sungi ngila ya penbet ba I sare mele nam ta ban penbet ya kan ki meeting kum ba kalong ba ka jing kwa jungi ban pelong kan meeting kalong ba mengiyo ya ka jing shai habede ba kan ka surok hong ya tip ba ka de scheme PMGSY mo ba bro ni tip tang kata ka PMGSY tong ba teng pat tang ka full form cakaro ingin tip ba hakan ko dur la penwandur kan ka surok sini sepo ka sunong kan tan jiro ngim de tip ba andre kum ka jing ya chok kinok sunong de show ki ba semo ki ba shusngat ba kat kum ka jing penyat kinok penyat sunong kinok sunong ki don la ka jong ka hok ban tip kinok sunong jungi kala ya nang la start te kanang ba ngi ro kinong penyat sunong kanang ba gin sup kanong don kanong no ka jing ya sang tu bakla la ne kanong no ka jing pom ya sai kalong ba ngi khot kanang kan meeting kade kata kanong rim kalong ba ki pa ba ki bokwa ban bu kuno no ka jing kli rai ngi don na po lesen mo ki engineer ki ba khamtip khamba kanong ka dur bangin snai kan surok kade kata kade ka jing ka thong jong kan ka meeting kan rai kam don pa kanong no ba kinong bangin persa ya ka department bangin persa ya kinong pentrei kan ka kam rai ka thong kalong bangin ya sai khamba kan ka kam kalong ba ya renti ta kare burung kamu dulu ta ta kum kinong songdong ba pinha ban shai habadan kero project ibuan kadong na snong ba pitip kano la sanction ni ka kumno pentre kam ni ka estimate plan ki drawing ba pero kum kinong songdong kinong kam ko hok pentip hagan si sampai ba nang ba pinyo ban budin ban pek ya ki tre kam ni kata kam ke belong ko ya be nanti ba kelong ko ba kam kata kare ko ba kung santam kare ko por ngilum mengenai kelong benyo sing shai banang na syakmat kono mi syo kata ka jing keno jing tho ya ka jing ut bombyang hangnai bombyang hatai amar kane jing kendo pementa kamdai ong kan kut no setiap ni sngai pila ban ai jing mut susu lada PA badan ketam gudna hangnai hatai nang ba habukut kene surok kan long ban ai jing koi ba apa di jing temu bangiwan kane ke por kane celang na kamta berkendo pi se kino songdong ko badong yong sum idoktor na po kamol kene PNC KNM kita kinos kepada benuan senai kimchu la ban poi na marba omlai kali tengi ai ba kene ka jingbom don ko strok hne kala kta ek ko kya ka jingbom don ko strok hne kala kta ar uzina jing start namar ki kena school hne ki dan ta po LP hero class 5 dal diap nai bukun kami school su namar benli sti sport mor kena proper omla benli mat kena ke banet kemno kenli sti ban sa sti kata ka ba sport ni snap te kene lawan ra bubun ki no sondong ki sadin ha benit nya start den na Tela saya mata ndak ayo ke strok ikon kita jumpai like class 5 ni la ban play ni city kali kalawan max dia beli bo isya.
Tapi baca ni serok kan irap hagi bedai bagai ka jinang start pada dia. Saya kimar bon ki lapor celom namar bagi bela pois tu. Namar kador ke baiket ke bariam. Katar di gue kecing ya. Nanta habedai bat kecing penpoi ke sebok senero saya kabariam. Katar kapan ya ikinong rap ban penpoi ke sebok penpoi senero namar ke baiket ke bariam. Kadai pak tak itu ya okot coba isia bon ke bentar. Apa nak kene match arjar pesan match neutrik kayak section next scheme kene scheme kayak sanction lembaga kapan naka sarkar kami ke ba lembaga scheme PMJSY Pradhan Menteri Gram Sadak Yojana balak baik tingkah dengan sarkar kami na Delhi mah dengan betai kendet pang kene scheme la perform longga ka sedang nadu senam arjar bay to kapor ba dang dai atal bihari Bajpayee belong chin prime minister ha to kapor ki launch ki sedang suaya ka phase 1 yang phase 1 tim jiswai 1 ha to kapor bon ki sinang belayo ki mentoy na phase 1 te tong ngan ya na phase 1 ada to kapor gindo arjar bay arjar lai mo na ta pois phase 2 ro dai senam arjar khatsan phase 2 kita usrok bejo phase 2 ro kila ladep tepoy nak mentah ka jong phi ka rong ha phase 3 PMJSY 3 te swaban rung ka ni scheme ro bun bha ki survey ne ki criteria ki ong ha ka porle survey ban penrung ye ka surok ha ka scheme kan kawai de ba ki ong upgradation mut ka surok baladan lupa repet penbah ye ka surok na scheme PMJSY. Anda layo kita kesimpor mo nado arja apula efsa kita por. Last year pan kayo sanction no kene. Haga batch 2 PMJSY 3 batch 2. Kayo kene kse pongdeng bak kereng saw lai teli pok mor keneng. Te kene kesurok mau yang sung ngiyo kendai kilometer mo. Kendai kilometer. Sedang nang te na main road ke badang gatu ka jaka sekali. Nang tu kakut hadu nang te ha jen snong nang dai mo yang sung hidai kakut hang te kendai kilometer tang ba ngan pensai pi kendai kilometer nang te ar kilometer namas dang hadu ar kilometer saus pak san pho kedega degarong ha kin klong swai katu kin ai metal gi ong mau nanta sai segarong ye katai mo nakman ar kilometer saus pak san pho nang tau bat poi ganega srok simen 100 kilometer ye kene na Delhi to por ba ngila sandol ayu kim sya reban ta ikutun mat yola kerang biak ha jingsang kwa ban ai biak hacrong ni to simen tang ba kim sya nang te ki ong la dan lupa de simen e sang to rapat ngiyas sai bat ki ong ba ka kim kadang irit yu ki ai la ni tang ban ai sok kendau tan sai ban kendau ki ong sai bom nei shoulder ki ong ki ai kata ki ai la ni ban kijeka ban bu muri ma betul kam dan muri ren tang be arli dan muri nama da dan muri da sakut ka penjak lebi sorong tayi katu ngila ya yu taki ailat bat muri bat ikan ro man sna ye katu 100 kilometer nabat ye ka kiong pavement kan ga yu ni kam kata e katu kam ailat ni ta ku mengasih wan ni sini naglim sunga ngasih kelai na iba hep ha kelai na ba hep apa swapan kelai ngi kata ku bantik ya ka ya sanction kami ke projek mah kumbai engineer dalam saya tang bayar sanction kami ke projek lempat pinsai mah yang kuat kan dah sanction tu kene yang setenat ya nagaling jong nagaling cukup bor kala yarap ya kene ka dong si ben penyo ya kene ka surok dan nagaling ka jong ngai ku mengalai krian bat i bahap anai ngabuan sini berabon nagaling bahap ong bahap sini kadan iam kene ka kendro mah kendro na sai nagaling jong bahap ma bahap de yang kadang kan kendro dan nakaling jong pay pat engineer pi ang baga kendro kadang ya dis ni dan nakaling jong nga namar kum kacing pay nga apa kan ka surok kendro sa anisti kadang ka bay don kamban kendro kadang nanti cika jong ipeng cho nanti bat hati sa katau ka cika patum senyam coba besir atau kekim ha surok tau dan nakaling jong nga tang kete keli kata kendro kade hamar ai ma ba toh kemar ba kat kum estimate
la ong pi ba kadang sandli kendro mo kendro mentap ni pas sedang lah te kau bang il aktif ba kadai te jen simen dan kau la jen tua ketu ngak mau kadai kadang kendro ngapai phan estimate nomor jek pas sedang jing trai ke kendro tengi pai ba tang ba lada hakat jing trai mo jing trai srok teng kami jing dam kampun ba tang ba ye kata ong pi ngin sepai lada idam kam ngila ban rak nang tu site kat kum ka po sang dang dei po sang ngila ban rak nang te site bi la idam kam bahang te ngila ban ino ye ba bala sanction ngi bala propose mengila ne bala don ha estimate ta te kata andala yu te ngin se pai ngin namar ba ye pemerintah te ngakamra pi tu DPR ha DPR kadang Chinese tambah ke DPR mar bang ngina up technical sanction na po pimiswai tambah kuma ngai pi dan santli kan ro te yo dan kan ro bumi thmai da jingti la ban tawang na ni lada yu lada dang dak pisang trai bai lada dang dak pisang in pak trai dalam dap te ban se hapshu tate lada biang ngedur biang idar ngin sa propose ngin sa request iki officer he ngi barang don kam shu sar hang ne kam dap pisa yaman ta shu katkum ka ba yo iba heb ye kata kayu te lada mi extra kan ro sini sto te ngimla kan pak trai ye ki balak don lupa po estimate ngin pak trai tangi kita te ye kata bong piang te ngi hapai na estimate mo ngaru ngam da yu nomar ba nginang mentang nginang pet hai tangi ni DSB mentah bat kenala te kedua pat tang pi anda sedang kedua ngin sepet nang DPR ngin sepet hang no badang kam ke bala ada bedah estimate ke bami thamai ke jingdam kam yu ladang I dam kam sya ngin san dur ngin pha ka report siki CE ne siki SE dan ada nisbil tiba mungkin rokin kiai kata ban yo kon ngin sa extra pat kata pat yo mdai syo ba hem tan yo pat gibai ke san klur san arlak jong ne ga mo yo so san klur san arlak aku mau BOQ tapi kok bohong ini absen engineer kada absen persen lo kayaknya absen persen dengan leng kada bandan nyu persen ngerong absen persen kendau kinca ban ai baro kendai kilometer dak serok kendau cuma kada upgradation ketu babatay ngai PR jar bai bayo pin swaiwan ketu kisah kan mati thamai baro nak kendau bai na sedang makut ketu dai pin swaiwan nanti poi pin swai 2 ro ki ai upgradation dan bayo thamai bati thamai mo nata ke pin swai 3 ban kadai ke ba upgradation babat penbhai sok la dan lupa teki ai lapat ban kini sok kendau tak persen naga jingjong yang surok kini kendai kilometer ngila jingkhen kan ka poi tang te jingsyak ba yu tengila la chado sti surum namar ba don bergi berius nong ngila ya chado surum don jing ba hadu do sti hadu ta jing ngila last do tang ba sibok pat ba nang ten kendon ba bu na lipat ki sya tang do absen persen tang poi tang do to ngamla kan penpau di sugu ya paro ke pemerintah ke penura ini ka surok ini ka dong ka thai lalu ki dalam sidang ki barim ki boleh serupi ki boleh sistem pat jo dikin engineer chung peludi PMG swai ki bala du menswa ki ba kamaswa ji kini pemerintah bat kumcu pemerintah ro ki bala do mentah hakapan pelengkam ini ka projek keberu di sadu hadu deputy chief minister kiba menswa hadu mentah ro kiba do mentah pelengkam ini projek kelong ke he pat kena penpau sungu ika sekolah India Lambak Ministry of Road Transport ke belah sanction saya ketika projek. Tang bantu main benong amal dia baik nanti ke ba so ni saya kelong ba kidan pat kini nak sanction ke ba komplain jauh ini basamyong ia pun manga dan sia kita bawan bang bekimpa ya strok simen ikwa sokrong. Mana-mana orang kaya kuat sokrong mas sewan sokrong ta mau tenat long ithaba ban start langsung ro. Kem tepat mau kem start trong kena teknologi mentah kem labatai ba kentu kem ba semyong lai pun menen ong ba kamna sibun sok 7 teknologi no kendong le semau long kata sok bersen ing syai berbor ba sok rong ba batok road ba remeta ke start mentah long ba sok 7 kam long lasting long preng bat ke pum ke jembatai ba kentu kalong ba kalong ke bakam revian bat kalong ke ba let's say ke maintenance so repairing kapten kamthan pun sistem kelaban ni mo tendre sorong pat tang sistem hatin la mi ke thlo ko sar la pat bat kemenang mentak sokar tingipan kini ke maintenance and repairing musim dan fund
pun sin ki stong ki thau ngai kendu ye kin ki he jo pudi haru minister deputy CM kyong man pisa bani per ma ki so rong sin kim ne slam teng ki ta ka stang than komut tang no la tra ko la kho te ngi scam ba kum bala batai ni se ki start mo ki expert ba kan so rong ne se kan so simen ne se kan long kham ne slam bat kin par ba ki no so shnong rong men se khmat kum na ong solar ba kin ai ki te ka mon te ka ding min kan kat bat kin ki engineer bat kin contractor khang mon ka kam kin step mala gadat lain labo bani mats kin sukar banta sukar mudi ke plastik ha but adu ki por ban mudi kan ma baki wan be kin national level monitor panan pet chiposang le si kin engineer coba kan tu mo na pos ke pon shit khat bet coba kan tu ban berdini in surok lano kan langkam te bakan tu te saki kita mo le kan do du ti sem ba pastun ngatip ron ba pastun ni du ti sem ba kan ke don ka list adu kamen shwa tam ba kemia sanction yo tamanta te kata ru ching tan ta chung ki he chung sarkar adu du ti sem adu mo ki engineer wala pelangkam ni ke project but kemchori ki ti ma wana tan hin pos ke pon wan survey masam sanction wan survey shwa Parlamentaron dala sanction plus tekam kini ke national level monitor kam ong ba kintu kinsawan ban pej ba kamta pej ba pande mo puslai maka kam kan ba pej ndem shkiban tam layo regi kiban ka kam kan ba kan ai kata ki sekri pej ba juga dong ka thain ke bala simcin cia bun snem te nada don sorok kamut ba kin bun mak cincin cia kam tam ka pang sitom kam tam ka bele cing joni hat ba kamta teter kena rap sibun surok kede kebut lum jong upai ba mau ke jong keroi kepar tikam ta kram surok kemut ngimna hiban list nasional mata sarkar India kene sitom kat bana bro ku India hiban pendiang surok the first priority jong sarkar India menta kan India government long surok ti long ton bok bakene ka surok menta yo lai tele po konsensi ada kering saw kom sapung deng bat kene ka moyong sung bat kede last jong kene PMC 3 bat nga paru kene song dekat engineer banya survey pamanta chano chika balong ban qualify ban pendung PMC SY full mo makantu te la stom ma dong ro ben survey chano bay hap te zai ba kentu sepatai kai kriteria ba kam kino serok ki balong qualify ban pendung PMC SY full te kan PMC SY 3 ting la suthu mo no kata ki kriteria ke balong pendung ha kini ka PMC SY 3 teman pensiai mo kena stok dalam tak bisa pergi lada kita ya kita bisa pemon kemudian kami bon cikromar kena mohon ni dekat tak jingkra kalau transparan bang perang bahasa kita kuat bat subha bani ai kita estimate begini pej bat sutho kemudian pembetrakan meskipun kenang bagian pentera kita hun bat pej baru ada hun kemen dekat mo nama kan stok kan development kan tapai tak kita kini kontraktor kini engineer kan traffic kan kumcing kuat jumpai tak tentang ke pemla ban pelong te kata ter wipat maka matamong pen kalaban sing ka sok simen sa krong sogrong kita pun malong syu walawan du hen atin hi ba kini ke jaka ge biang te sok simen ka sanction peklai kita pat kemot kemong ba simjong la pun menen wong da peklai kene kemot le sing lam yo syu support le six kan dia support ban la poi kita dan line primat hedi kata la pelat te kemot sanction tu la du e kita surok te kempas Bamban ang nikapor kat badan mo kinong nang sinong kini kinong song mo jong pasto dam itu badan siyo siying siam bakin hon ni kini berapa siya kini engineer kini expert kang ba pensu pensan bat kin mau ban hapor ba tre kini ro kinong song baro kumla kini cek mat begin alat mau bani terkal kat kang ba italang kang ba kini ka kam ge stat bandap kata lain pula bu ladam dap ka pone se lam di sanction mo bat kentu kita kamtang thang labeng dengan jonga the principal ni ke pop koridor the ilisuk esan but ublen kat siap yo kan nak ciksa ciknang nang cek mat untuk yang sinong di kita sitam nak pas kapor dan pag bahag met cek nang sinong principal besar go